لسر پشکتنا زمان کردی لروجاوای کردستانه ده ازمونا وان 15 سالین کو خوندن به زمان دایکه لروجاوای کردستانه کاگلو حتی چه قاسی زمین پشکتیه وکی دنجی جبو ریبازن خوندن چه آمده کاری تنکرن هف سروکا سازی زمان کردی سزکه ویان حسن قامشلو میوانا منم ما مستویان دنباش گلکی سپاستو میوانا رو داوی تو بخیر هاتی سرچاوا دم باش بوجی گلکی سپاس خوندنا به زمان کردی چه وجینک جبو زمان کردی بخوال روش آوای کردستان چه کریه؟ بله قوا ام دواره پرورده ده بتایبت بحثی بکن گوهرتنه که مزم و بر بچاف دواره پرورده ده خوندنا بکردی لروجاوای کردستان چه کریه لهمان دبستانین کو قد خبو د دمامه ده تنی آخافتنه که کردی جیلی بکن نها بگشتی پرورده بکردیه جه دبستانین سرطایی بگره حتی بزانین گهان ایرو پرورده بکردیه به هزاران ماموسین کرد جه برانشین جدا جدا در چونه و ماموستیا کردی دکن به 100,000 خواندکاران لوان دبستان خواندیه و ایرو جد زانینگهین کردی دردچن یعنی گوهرتنه که مزن دواری پرورده دل روجاوای کردستان چه بویه افجی گوان بنرخینن براستی بسایا پرورده یا به زمان دایی که باشه اف گوهرتنه چه کرن باشه زمان کردی لروجاوای کردستانه یعنی پشتی افقا سالین خوندنه چه قاس زلال بویه چه قاس پاقش بویه پیوین عربی تیدکیم بونه گلو؟ بله نها باندورا پرورده هلوت هیه یعنی ایرو کرمانجیا زاروکین ما ام بنیرن کرمانجیا ویا روزانه کرمانجیا کل مالی لکولانی پی داخون جو کرمانجیا ما بخواج یا دایی کو باوی وان روان تره افجی جبرکو بکردی خواندنه اف زاروک باندور لسر نفشه دنجی کریه لسر دیو باوی خو کو زمان وانجی روانتر ببا پاقشتر ببا هلبت نها دناونده می پرورده ده مالبات ایدیتین دخوینن جبر کو زاروک لدبستان دخوینن دایی کو باو زیادتر کارمندین ریبریا خسرتین دخوینن گلک جه دبیجن زاروک من لمال درسه دن ما حتی کو ام بکارم بخوینن یانجی آلی کاریا مدکن کو ام سپارتک خوچه کن جاری هنک دایک حنکات کن دبیجن مجبوره از پلین باش بینم جبر زاروک من يعني أجوارتهم دبجم دويهم بخوينن وبلاين باش بين ها أول ما مستمن أجرز باش نينم يعني حساب أجزاروك خورة دكن ودخوينن براستي باندو يعني روج بروجم دبينن زيادتر باندورا كردي بربلافتر دبي أفش بو زمان بخويا لي أف خواندنا بزمان دايكي بزمان كردي حتى تش آستي حتى تش رادي باندور لسر خورتبون و بهزبونا کسایتیا مروه کرد کریه لروجاوای کردستانه بله نها گاواکو خواندکار به زمان خواهی دایی که دخوینن دواری کسایت دجی هلبت اوی کسایتا و کسایتا نفشی بری و خورتر بی که به زمان که دن دخواندن به زمان که نب زمانی وابو مثلا نفشی ما بخواد وقتی هم دشون دبستانه از نمونه که بچوک بده ما مستجمره دگو تفهم ند زانی چیه اینها ما مستعدی جزارو کرد بجه سیف يعني اما بروجام دمان حتى كو بشرة ما فهم ذكر ما مستد شد بيجي جارنا صال درباس دبو تشوجي ما هناك درس هناك مادة ما فهم ندكر دواري تيجهشتني دا جيبان دورا كان يني قواكم مروف نب زماني خو بخويني بتايبت دبستان سرداي سالين بيشي باندور اللي مروف دك انها زاروك جبركو بزماني خو دخوينن جبركو تيدگهن ما مستد شد بيجي بيونديه كراس ترازدنا براوا وما مستد هي خوشی وک آکتوره کی درفیده دبین نه تنی ما مسته جبروی او جب چوکایی و باندور که کو کسایت آوان خورتر به براسی امنها د آستم بلنده یعنی د کورسیم پرورده ده دزاینگاه ها ده پیمانگاه ها ده درسه ددن ام دبینن کو نفشک خودی کسایت مزم بویه و پر برحتی برسوا ما مستددن جارنا هن جاران اگر شاشین نویسکی بن اگر ين فكرو تيجهشتني بنج هول دنج ما مستارا سر راست بكن نفشي بري اف بيونديها نبو باندوري لكسايات يجيت كر لي زاروك انها
هلبت ئێمە ئەم دەبێژن ji ber perwerdeya bi zimanê dayîkê ji ber ku bi zimanê xwe xwandine pêwendî xurttir bûye di navbera wan û mamostede û vê hiştiye ku bandorê li kesayeta wa bixwe bike jî bi rastî nifşekî ji xwe bawer we bixwe jî weke tora medyaya Rûdawê hûn çûn dibistana we çend rapor çêkirin ew xwendekar gava ku diaxivin yanî ew fikrê xwe dibêjin ew hêza waye ku pê diaxivin kesayeta waye ku pê diaxivin di vî warî de jî bi rastî bandorek heye ew kesê ku ji zanîngehên Rojavayê û Kobanê derdiçin heta wextê ku tên dezgeha de jî kar dikin tu dibînî kesên bihêztirin xurttirin bêhtir îrada we heye eger mesela çendek jê ji zanîngeha derçûnin niha li saziya zimanê Kurdî em bi hev re li dezgehê dixebitin bêhtir dikarin hêvîna bidin çi dwarê Kurdî de bê çi jî dwarê kar û barên birêveberiyên dezgehê bi xwe de jî bin bêhtir dikarin nêrîna bidin bêhtir dikarin nîqaşan bikin hinek ciha de hewl didin ew bi xwe ji aliyê xwe ve gavat avêjin ku kêmasiyên heyî jî serrast bikin ev em dibînin rast rast bandora perwerdeya bi zimanê dayîkê li ser vê yekê heye me jî van rojan divê Rûmala taybet de ya bo fermîkirina zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bo xwendinê bi taybetî me ev yek di kesayetiya xwendekaran de dît ca çi şagirtên qûnaxên seretayî be yan jî derçûyên zanîngehê be mamosteviyan îce ji bo vê derfetê hûn weke sezekê çawa li vê kampîna Rûdawê dinerin bi rastî karekê gelekî pîroz e em spasiya we dikin wek tora medyayiya Rûdawê me jî ji xwe beriya wê kampînek ragihand bû me kampîna we weke piştgirî ji kampîna xwe bi xwe re jî dît yanî destê me pê xurttir dibe em dibînin wextê dezgehên me yên medyayê dikarin dengê me bigihînin tevahî Kurdistan û cîhanê ez dixwazim wê bêjin bizanin ku em pê xurttir dibin bihêztir dibin û em bi dengekê bilindtir dikarin daxwaza mafên xwe bikin em seqfê yan jê stûna armancê xwe yê destnîşankirî jî bilindtir bikin ji ber ku em dibînin xebatkarên me yên medyayê dezgehên me yên ragihandinê yên Kurdî civaka me wextê em dibînin piştgiriya me dike û ji me bi xwe re jî dibe hêz karekî gelekî pîroz e û hêvî dikim û berdewam dikin ku em bi hev re digihêjin wê armanca xwe ya destnîşan kirî bêguman gelekî spas îca em niha bên ser mijara din ew jî gotûbêj li ser rêbaza xwendinê li ser paşaroja perwerdeyê bi zimanê Kurdî Hikûmeta Sûriyê hewl dide ku zimanê Kurdî weke zimanekî xwendinê û perwerdeyê nemîne hûn çi dikin ji bo ku xwendina bi zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê berdewam bike Belê bi rastî pêşî daxwazê me hem ji berpirsên rêveberiya xwe ser ê ku danûstandina dikin hem jî ji hikûmetê bixwe ew in ku zimanê Kurdî li Sûriyeyê bibe zimanekî fermî niha ferq heye eger zimanê niştîmanî bê wekî ku biryarnameya hejmara sêzdan destnîşan kirî û eger zimanê perwerdeyê bê û eger zimanê fermî bê ême em dixwazin daxwaza me ew e ku zimanê Kurdî di Sûriyeyê de bibe zimanekî fermî gava bû zimanê fermî êdî mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê mafekî sereke wê bê bi destxistin ne tenê perwerde êdî hemû kar û barên fermî ew ê bi Kurdî bên kirin yanî ev çend roja hûn jî dişopînin dibînin armeya koşka dadwerî ya Hesekê bûye pirsgirêk eger zimanê Kurdî zimanekî fermî bûya di destûrê de bi wî awayî bihata pênasekirin heta ku destûr bê nivîsîn di biryarname di mersûma de jî bi wî awayî bê pênasekirin ew ê ev astengî jî di pêşiya civakê rabin ji ber wê ême wekî saziya zimanê Kurdî hemû karê me niha hemû têkoşîna ku em dikin ew e ku zimanê Kurdî li Sûriyeyê bibe zimanê fermî û ji bo wê gav bi gav tiştên pêwîst em dikin çi hevdîtin bin çi danûstandinê hem bi berpirsên birêveberiyên ku danûstandina dikin hem jî bi şandên hikûmeta Şamê re bin em di nav danûstandina de ne heta ku em negihêjin wê armanca xwe em ê qebûl nekin yanî daxwaza me ew e ku zimanê Kurdî li Sûriyeyê wekî zimanekî fermî bênasîn û rê li pêşiya Kurdî bê vekirin bi taybet li herêmê Kurda û li tevahî Sûriyeyê ku kar û barên bi Kurdî birêve biçin çi medya bê çi dezgehên çandî bên çi dezgehên fermî bên çi perwerde bê civaka Kurd li Rojavayê bikarê hemû xebatê xwe bi zimanê xwe bikin
از باش که دو خبات و دزانم د آلیه زمانی دجبو پروگرام خواندن منهج خواندن او برنامه خواندن الوی دریل هرما کردستان و که نمونه جالیه وزارت پرورده خواندن بلند یا حکومت هرما کردستان بخواتین آمده کرن یعنی نکوش آلیه بغدای لروجاوای کردستان چاوا دکارن تایبتمندین کردونه تویندن د پروگرام خواندن د بین پاراستن ملینها لروجاوای کردستان دزگه که تایبت هیا دزگه ها آماده کرنا منهاجین دبستانان او دزگه ویکاری دکه یعنی وک ام بیجن سازیا زمانی کردین ها نه ام پرتوکین دبستان آماده کن دزگه که تایبت هیا و با اوای کی پسپورانه پداگوگ هنه و ده همو برانش واران ده ماموستا و اکادمیسیان هنه کنها ریبازین خواندنش بو روجاوای کردستان آماده کن ایمه سازیا زمانی کردی ام جالی زمان و هم آلیکاریا دزگه ها منهاجد کن هم جی سرپرشتیا وان منهاجه دکن کو با اوای کی باش ام بکارن آلیکاریا حوالین خواهین دزگه ها منهاجه بکن لی براستین ها روش شدی هنکی برس بتواهی سوریه لپیواجوه که سیاسی نویه روجاوای کردستان جید ناو ده بریمه لپیواجوه که سیاسی نویه دیسا پیویست اف دزگه ها منهاجه جبو آماده کرنا منهاجه بنگه بگرتن یعنی اف دزگه بسالانه که منهاجین خواندنه جبو کردان آماده دکه جبو هریمین کردان او دزگه برپرسیار دزگهن مین دنجی یعنی زانینگاه روجاوای زانینگاه کوبانی اکادمی می برانشانه دکارن دوی وارده آلیکاریه بکن کو دزگاه منهاجا پیوستی ببینیم مثلا جمعه کو آلی زمان و آلیکاریه دخوازن راست هن دم هنه جششمه حتی سالکی هنه کوالی ما لوان پرتوکین تایبت این زمان و ویجه ودگرن سر راست ریزمان وان دنویسن یعنی آلیکاریه کو پیوست وقت دو دزگاهش خو پیمانه میا هفکاری جیه دوی چرچوه ده ام کار دکن و دزگاه مین روجاوا نالین خان خوازم وی بیجم است های روجاوای کردستان پرتوکن به کردی بین آماده کرن یعنی چه سازیا منهاجم بگره چه سازیا زمانی کردی بگره چه زاینگه هایی زاینگه روجاوا و زاینگه کوبانی بگره چه جی اکادمی مین برانشا بگره مجلس که پرورده هی دناو و مجلس ده اکادمیسیان و پسپور و ماموستاین زمان هنه کودکارن ریباز خوندن جبو تواهی سوریه آماده بکن و تجربه اک هی نها لسروی عرده پرتوک هنه و لدبستاناتین خوندن سمینر و پرتوکین زانینگه هنه بکردینه و خونده کار دخوینن یعنی لسروی عرده تجربه که بردست هی دکاره جه سود واری گرتن نابجن بله وک هایی به صد دکاره من ها جبیه گرتیش با سوریه به آماده کرن بکردی جی به آماده کرن لی شرط یعنی لازم اف کس منهاجی دناو آماده کرنا وی منهاجی ده جه بگرم باشه گوتو بیج هنه لسر ورگراندنا پروگرام خواندن سوریه بو زمان کردی هون وی گاوه چاواد بینن بله امنل دجن کجبو سوریه منهاجه که یک گرتی چه ببه ام يعني نها لسوريا نيك منهاج ام دكارم بيجم بينج منهاجين پرورده هن ام نل دجين كو جبوتا وهي سوريا منهاجه كي نشتيمانيه قرتي چبه ل شرطك او منهاج بكرديجي بي آماده كرن و ام نابجن بلا نين ورگراندن گلك برانش هنه و كبيركاري فيزياء كيمياء بيولوجي گلك برانش هنه كو دكارن راست ورن ورگراندنج لی لازمه تایبتیا هریمین کردیجی ورندیتن یعنی تایبت برانشا زمان کردیه دیروکا اردنیگاریه اوانا براستی ده هفدیتن آدجی یعنی چارشوه زلال جبو وحین دیار نبویه جبر که کومیته این پسپور ین وان بشهانه گابا کرونشتن دکارن لگور يعني راستيا سوري برنجيا للسوري هي دكاري من حاجة كي قرت بأباكرنا من الدجوية كينا لي شرطة بكردي هبي يعني باش كوميتين هفش خوال قل شامل السر پرورده جویانه هون وکی سزکه بجداری وان جوینان بونه اگر هم بجدار بونه رولاوه چیه؟ بله ام بجدار بونه يعني ده پیشی جوینین کو جبو پرورده و زمان این روزنامه کردستان هاتنه چکرن شاندین شامیجی دستیا پرورده یا شامی سازیا و یا منهاجا و کسی برپرس دوا واران ده دناو ده بونه ام بشتار بونه ایمه یک دواری پرورده ده جبو که ام آلیکاری بکن و
بکارن دواره زمان ده تایبەت رێ و ڕێبازین پەروەردەیە و تێن ئامادەکردن بەشدار بوونە هەمژی ji بۆ ku em Akademiya Zimanê Kurdî li Sûriyeyê ava bikin weke akademiyeke Sûriyeyî ya giştî çawa ku Mecmuel Luga el Arabiyê li Şamê heye pêwîst e Mecmuel Luga el Kurdiyê jî hebe û ev dezgeh wekî lêvegera zimanî ya Sûriyeyê bê di çi dwarê akademî de çi jî dwarê yekirina zimanê akademîk de yanî rastnivîsîna rêzimana ferhenga gelek buwar hene ku karê Akademiya Ziman pêwîst e ev akademî bê avakirin û bê fermîkirin ji ber wê ولسر لهف كريا وأكاديمي بيفكرن niha pêşî tiştê ku hatine nîqaşkirin heta niha ew jî hîn fermîn nehatine ragihandin ez nikarim bêjim lehevkirin çêbûye ji ber ku danûstandin berdewam in pêşî me gotiye hemû bawernameyên ku li Rojavayê Kurdistanê heta niha derketine lazim e ji aliyê Şamê ve fermî werin werê ragihandin ku ev bawername li Sûrî bingeh tên girtin werin qebûlkirin ev gava yekem e gava duyem minhacê ku ji bo Sûriyeyê bê amadekir ev niha tiştê ku yani gav bi gav bilezin minhacê ku ji bo Sûriyeyê bê amadekirin pêwîst e bi Kurdî jî bê amadekirin û komîteyên hevbeş ji bo amadekirina vî minhacî werin amadekirin evana wek şandên perwerdeyê navxwayî li serê hatiye lihevkirin lê hîn ji aliyê hikûmeta Şamê ve dwarê fermî de tu gav nehatine avêtin pêwîst e ev werin ragihandin êdî civînên yanî danûstandinên me yên piştre ji bo ku Akademiya Zimanê Kurdî bi çi awa yanî ew jî ji bo Akademiya Zimanê Kurdî jî daxwaz û pêşniyazê me hatine nîqaşkirin lê civînên taybet wê ji bo Akademiya Zimanê Kurdî bên çêkirin bi çi awayî bê bi çi awayî bê vekirin ji ber ku niha li ser wî erdê Akademiyek Zimanê Kurdî ya Rojavayê heye ev akademî wê bi çi awayî bi Şamê re entegre bibe akademiyeke nû ya hevbeş wê werê avakirin şert û mercên ku bên avakirin ew ê çi bin çawa bin hevdîtin hîn berdewam in encamek bi rastî derneketiye ku ez niha bêjim em gihane vê biryar encamê lê danûstandin hene û kar ji bo vê berdewam in Ez gelekî spasiya te dikim Viyan Xan, Viyan Hesen, hevseroka saziya Zimanê Kurdî Sezekê ji Qamişlo tu mêvana min bûyî tu gelekî bi xêr hatî. gelek spas ji bo we jî her hebin. Her hebî.